Hashize iminsi isi yose itegereje kubona papa mushya uzasimbura Papa Francis, cyane cyane kuri Kiliziya Gatolika n'abayemera n'abayoboke bayo bari bategereje kumenya ese n'indi papa mushya uza gusimbura Papa Francisco witabye Imana. Papa mushya wasimbuye Papa Francisco ubu ngubu yamaze kumenyekana ndetse n'amazina ye yamaze kujya ahagaragara. Yitwa Papa Leo wa 14. Amazina ye nyakuri yitwa Robert Francis Prevost, watoranyijwe kuri uyu wa 8 Gicurasi 2025. Niwe munyamerika wa mbere mu mateka y'imyaka 2000 y'itorero Gatolika ku ntebe ya Petero. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis rwabaye ku wa 21 Mata 2025, abakardinali bagera ku 133 bateraniye Vatikani mu nama yo gutora izwi nka conclave. Amatora yabaye hagati y'itariki 7 n'itariki 8 Gicurasi, aho umunsi wa kabiri mu matora ya 4 hatowe papa mushya. Icyo gihe saa 12:07 z'umugoroba, umwotsi w'umweru waturutse muri kaminuza ya Sistine werekana ko habonetse uwujuje amajwi akenewe. Nyuma y'iminota mikeya, Kardinale Dominique Francis Joseph Mambati yagaragaye ku rubaraza rwa Balisika y'Umutagatifu Petero, atangaza ko Robert Francis Prevost ari utowe, ahita ahabwa n'izina rya Papa Leo wa 14. Ubundi uyu mupapa ni muntu ki? Mu buzima bwe busanzwe yari muntu ki mbere y'uko atorerwa kuba papa? Amazina ye nyakuri nk'uko twabibabwiye yitwa Robert Francis Prevost. Itariki y'amavuko ye akaba yaravutse ku itariki 14 Nzeri 1955, aho yavukiye ahitwa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu akaba afite imyaka 69. Amashuri yayize ahitwa muri Villanova University muri Pennsylvania. Yinjira mu itorero ry'abatagatifu Augustine mu 1977, ndetse yabaye n'umushumba muri Peru. Nyuma aza no kuyobora abepiskopi ku isi yose guhera mu mwaka wa 2023, aho yari yarashizweho na Papa Francisco. Uyu mupapa ategerejweho ibikorwa byinshi kubera ko uyu mupapa atowe mu gihe itorero Gatolika rifite ibibazo bigiye bikomeye bitandukanye, birimo guhuza abemera inyigisho gakondo n'abashaka impinduka cyane cyane muri Amerika. Ndetse aje no mu gihe Kiliziya Gatolika yari ifite ibibazo mpuzamahanga byo gukoresha ijwi ry'itorero mu biganiro by'amahoro mu bihugu nka Ukraine, Sudani n'Uburasirazuba bwo hagati. Ndetse akaba yitezweho gukemura ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'icyizere cyatakaye mu itorero. Ndetse umupapa ategerejwe kugira impinduka mu buyobozi, kongera uruhare rw'abalayiki n'abagore mu buyobozi bwa Vatikani, ndetse ategerejwe gukemura ibibazo by'ubukungu birimo n'amadeni ya Vatikani. Izi zose ni inshingano Papa Leo wa 14 afite. Mu ijambo rye rya mbere uyu munsi papa amaze gutorwa yagize ati: amahoro abe kuri mwese. Yongeye ko yifuza ko ubutumwa bw'amahoro bwinjira mu mitima yanyu, bugere mu miryango yanyu no ku bantu bose aho bari bose. Ngayo nguko ayo ni amakuru tubafitiye kuri papa mushya wamaze gutorwa, ndetse tunamwifuriza kugira ibihe byiza mu miyoborere ye na Kiliziya Gatolika. Njye nitwa Masifa. Mbibutsa ko ushaka kumenya amakuru yacu ku gihe wakanda subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe. Turabakunda cyane.